Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 watangaje ko mu gihe wemeye gutanga agahenge mu rwego rwo guhamahirwe igarurwa ry'amahoro, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zahisemo kubura ibitero ku birindiro byabo ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage benshi. M23 yemeje ko yagabweho ibyo bitero biciye mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka yivugira mu bya politike. Ni ibitero yashinje mu butegetsi bwa Kinshasa kuba bukomeje gushyira mu bikorwa gahunda yabwo yo kurimbura ku buryo bunoze abenegihugu babo mu buryo bugaragara bunyuranyije n'ibyo bwiyemeje. Yasobanuye ko kuwa gatanu guhera saa 11 za mu gitondo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zagabye ibitero zifashijwemo na drone z'ubwiyahuzi cyangwa se kamikaze n'ingabo zirwanira mu mazi byibasira ahantu hatuwe n'ibindiro bya M23 biri mu gace ka Makobora muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero Kanyuka yavuze ko byaturukaga mu mujyi wa Baraka. Yakomeje avuga ati saa 11 n'igice izo ngabo nabwo zagabye ibitero mu mirembwe zikoresheje drone n'imbunda ziremereye zigiye kuba gikabije mu baturage ba civile. M23 yaboneyeho gusaba abaturage ba Kongo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ko bahamya bari amakosa akorwa kenshi kandi ku bushake yo kurenga guhagarika imirwano ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage. Uyu mutwe washimangiye ko iby'ingabo za leta zikomeje gukora bigaragaza ku buryo budashidikanywa ko ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka amahoro cyangwa se kurinda abasivile, ahubwo ko bukomeje gusimbarira gukomeza ubugizi bwa nabi. Hanyuma ariko kandi senateri Karere uhagarariye leta ya South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya leta z'ubumwe za Amerika yashimye icyemezo cy'ibirori M23 cyo kuva mu mujyi wa Uvira, agaragaza ko ashenguwe n'ibitero uri kugabwaho tariki ya 17 Ukuboza uyu mwaka. Abarwanyi M23 bavuye mu mujyi wa Uvira hashingiye ku kivuzo cya Amerika isanzwe yuraye mu biganiro by'amahoro bihuza ihuriro n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Mbere yuko abarwanyi batangira kuva mu mujyi wa Uvira, M23 yatangaje ko ry'ingabo za leta ya Kongo ritagomba kuwusubiramo, bityo ko abahuza barimo Amerika kitari n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bakwiye gushaka uburyo bwizewe bwo kurinda umutekano w'abasivile. Umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ibikorwa bya politike Beritera yabisimwa yavuze ati ni ikintu kiza ko ingabo za M23 ziba muri Uvira, ariko bizaba byiza cyane kubona Uvira n'abantu bayo birindwe ingabo z'abagizi ba nabi n'ingengabitekerezo yayo mbi. Nubwo M23 yafashije icyemezo, ibirindiro byabo byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri teritwari ya Masisi byakomeje gukorwa ibitero n'imitwe y'abazarendo ishyigikiwe n'ingabo za leta ya Kongo. Leta ya Kongo ntiyanyuzwe n'icyemezo cya M23 cyo kuva mu mujyi wa Uvira, ahubwo yatangaje ko iryo rigomba gukura abarwanyi babo mu bice byose rigenzura. Ni mu gihe ibiganiro by'amahoro biri Doha muri Qatar bikomeje. Mu ijoro ryo ku itariki ya 18 Ukuboza, senateri Karere yatangaje ko amakuru y'icyemezo cya M23 cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Uvira yamushimije, ariko babajwe n'uko bari kugabwaho ibitero. Ati nishimiye kubona amakuru avuga ko ingabo za M23 ziri kuva muri Uvira muri Kongo, ariko biranshingura kumva ko izi ngabo ziri kuvamo ziri kugabwaho ibitero. Ni ngombwa ko Amerika ishimangira uruhare rwayo rw'ubuyobozi igahuza impande zose ku meza y'ibiganiro. Senateri Karere yasobanuye ko ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zihanganye ari ingenzi kuko biri mu cyerekezo cya Perezida Trump wa Amerika cyo kugeza akarere k'ibiyaga bigari ku mahoro n'iterambere ry'ubukungu. Nkivuga kuri Kongo Kinshasa mabwire ko ubuyobozi bwagaragaje ko byakozwe n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ubwo bwafungaga Emmanuel Ramazani Shadari usanzwe ari umunyamabanga w'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila ngo bitazazana amahoro muri kiriya gihugu. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevost kuwa kane mu masaha y'umugoroba. Uyu mudiplomate w'Ububiligi yavuze ko kuba Emmanuel Ramazani Shadari usanzwe ari umunyamabanga w'ishyaka PPRD rya Kabila yatawe muri yombi atari politiki igezweho kandi ko bitazazana amahoro yabuze. Ati ko urubuga abantu benshi bashoboka n'ibyo byazana amahoro no guhosha umwuka mubi wa politiki muri Kongo. Ifungwa ry'umunyamabanga w'ishyaka PPRD Emmanuel Shadari izana umwuka mubi. Kuwa kabiri tariki ya 13 nibwo umunyapolitiki Emmanuel Shadari yaburiye irengero nyuma yo kuvanwa muri Kinshasa n'abagabo bitwaje intwaro. Wivine Paipa ngo ari usanzwe ari umugore wa Ramazani yavuze ko batewe n'abagabo barenze ku 40 bitwaje intwaro mu gicuku bakajyana umugabo we nyuma yo gutunga imbunda umuhungu wabo bamuza hose ari. Yavuze ko bahise bafunga umugabo we, umukozi ubakorera, abarenze 3 ndetse n'umushoferi. Nyuma n'umuhungu we yarafunzwe ariko aza gufungurwa nyuma yo guhatwa ibibazo n'urwego rushinzwe umutekano muri Kongo. Emmanuel Ramazani Shadari n'umunyamabanga w'ihuriro w'ishyaka PPRD ishyaka rya Kabila wayoboye Kongo Kinshasa imyaka 18. Uyu Ramazani yaherutse kumvikana nenga bikomeye President avuga ko by'amasezerano aherutse gusinya ari ukurangaza abantu. Yigeze no guhamagaza n'urukiko rwa gisirikare rw'ubugambanyi cyo kimwe na Joseph Kabila Kabange bishingiye ku mutwe wa M23 bashinjwa gufasha no kubamo ndetse ategekwa kudasohoka igihugu. Umugore uvuga ko ataza mu mugabo wari ndetse nawe afungiye muri rusange. Naho Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Burundi iri gusaba abaterankunga ubufasha bwo kwita ku mpunzi nyinshi zaturutse mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Minisiteri yasobanuye ko kuva tariki 5 kugeza 15 Ukuboza umwaka Burundi bwakiriye impunzi 71 hafi na 2 z'abanyekongo n'abarundi 8,700 batashye bavuye muri Kongo biturutse ku mirwano yatangiye mu ntangiriro z'ukwezi. Yatangaje ko umubare w'izi mpunzi uruta cyane ubushobozi bw'inkambi z'agateganyo zabakiriye z'Imiyandava, Gatumba,
Vugizo, Rumonge na Makombe, bityo ko kubungabunga ubuzima bwazo, kuzirindira umutekano no kuzibonera no kurara no kuzitunga bigoye cyane. Hari abanyekongo benshi bafashe icyemezo cyo kujya kubana n'abaturage mu midugudu, bamwe rero bikodesheje inzu zo kubamo. Gusa leta y'u Burundi yategetse ko bose bazivamo kugira ngo bajye muri izi nkambi zegereye umupaka. Leta y'u Burundi yagaragaje ko mu gihe kwita kuri izi mpunzi bigoye n'izindi iki gihugu cyakiriye kuva muri Mutarama mu mwaka zikeneye ubufasha bwihutirwa. Iyi minisiteri ite guverinoma y'u Burundi yasaba byihutirwa mu bihugu no mu mahanga ubufasha mu gukemura iki kibazo gikeneye ubutabazi. Turasaba imiryango y'ubutabazi, abafatanyabikorwa mu bya tekinike n'imari, sosiyete sivile n'imiryango ishingiye ku myemerere gutanga umusanzu kugira ngo icyo kibazo kibonerwe igisubizo gikwiye kandi gihuriweho. Mu itangazo risaba impunzi z'abanyekongo kuva mu baturage, iyo minisiteri yatangaje ko iteganya kuzuriza mu nkambi za kure y'imipaka hashingiye ku itegeko mpuzamahanga. Ihuriro ry'M23 riherutse gufata ibice byinshi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo byegera umupaka w'u Burundi, byatumye leta y'u Burundi ifunga umupaka wo ku butaka wa Gatumba na Vugizo, hasigara inzira yo mu kiyaga cya Tanganyika. M23 yafashe Abarundi bari bareze mu mujyi wa Uvira gutaha. Ihuriro ryasabye leta y'u Burundi ko nayo yafungura imipaka kugira ngo abanyekongo bahungiye mu bice bitandukanye by'intara ya Bujumbura nabo batahe. Leta y'u Burundi yatangaje ko iri gushakiriza impunzi igisubizo kirambye kirimo gucyura izifuza gutaha, ariko ko bizaho mu gihe by'ingenzi bikenewe kugira ngo zitahe bizaba bimaze kuboneka. Ishami ry'umuryango w'umuriro rishinzwe impunzi HCR rigaragaza ko kugeza tariki 31 Ukwakira uyu mwaka Burundi bwari bucumbikiye impunzi z'abanyekongo barenga 110,000. HCR igaragaza ko hagati ya tariki 13 Ukuboza uyu mwaka Burundi bwakiriye impunzi 42 z'abanyekongo baturutse ibice bitandukanye birimo Kamanyora, Ruvungi, Katogota no mu mujyi wa Uvira. Andi makuru aturuka mu Burundi kandi avuga ko leta y'igihugu yamaze gutegura imyigaragambyo igamije kwibasira u Rwanda izabera kuri za ambasade z'ibihugu bitandukanye. Amakuru avuga ko iyo myigaragambyo yamaze gutegurwa n'abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi, iteganyijwe kuba kuwa gatandatu tariki 20 Ukuboza. Ni imyigaragambyo biteganyijwe ko izabera imbere ambasade z'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda, Ubufaransa n'Ububiligi. Ikinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda cyavuze ko bigaragambyo bazaba bashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington yasinywe hagati yarwo na Kongo Kinshasa. Amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwateguye imyigaragambyo mu rwego rwo kunezeza ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Burundi bukomeje kwigaragaza nk'urajwe ishinga n'amasezerano y'amahoro ya Washington, mu gihe u Rwanda rumaze igihe rubushyira mu majwi rubushinja kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, mu gihe aya masezerano yashyizweho umukono muri Kamena mu mwaka mbere yo kwemezwa na ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa tariki 9 z'ukwezi kwa 12. Ateganya ko imirwano ihagarara muri Kongo. Ingabo z'iki gihugu zikomeje gufatanya n'ingabo z'u Burundi mu kuba ibitero kuri M23. Burundi by'umwihariko umaze igihe bwarahinduye ikibuga cy'indege ibirindiro byifashishwa na leta ya Kongo Kinshasa mu kuba ibitero kuri M23. Ikibuga cy'Urundi ngo cyo cyifashishwa mu kuba ibitero byo mu kirere no kujya intwaro n'amasasu ku rugamba. Ingabo z'u Burundi kandi zikomeje gufatanya urugamba n'utwe ba genocideri wa FDLR, ndetse amakuru avuga ko abarwanyi b'uyu mutwe bacumbikiye mu gihe amasezerano ya Washington asaba ko uyu mutwe urandurwa burundu. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manasiko umunyapolitiki Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine wiyamamariza kuba perezida w'Uganda yasabye abapolisi n'abasirikare gukangurira abagore babo kumutora mu kwambira agahindura ubuzima bw'abakora mu nzego z'umutekano. Mu bikorwa byo kwiyamamaza muri aya matora, amakuru avuga ko bashinzwe umutekano bakunze kubangamira Kyagulanyi aho yabaga ari kumwe n'ishyaka rye NUP. Ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa Karere ku wa 4, Kyagulanyi yabwiye abapolisi ko atazabishyura ibyo bamukoreye, basaba kumutora kandi bakanakangurira abagore babo kumutora bakamuha amajwi ko azazamura imibereho yabo. Ikinyamakuru Daily Monitor cyandika ko bwana Kyagulanyi yabwiye abashinzwe umutekano kuko bamuhohotera atabarenganya, babashyira mu bikorwa amabwiriza mabi yatanzwe n'ababakuriye, abasaba ko bamufasha akazazana impinduka mu gihugu. Uyu mugabo uvanga politiki no kuririmba yavuze ko bazabazamurira imishahara kandi ubuzima bwabo bukaba bwiza kuko bazirukana ababakuriye babakoreshaga nabi akabaha amapeti yo hejuru. Kyagulanyi yasabye urubyiruko guhamagarira abantu bose baba batinye kuza muri mitingi y'ishyaka rye kubera iterabwoba bakorerwa n'ubutegetsi kumutora, kuko ari umunyapolitiki w'impinduka kandi nziza muri Uganda ubwo azaba amaze kuba perezida umwaka utaha. Uyu munyapolitiki yanenze mu cyaba bazahangana Museveni, yavuze ko nta kintu yamariye Uganda mu myaka 40 amaze ku butegetsi, ngo igihugu cyagize akantu k'iterambere ku butegetsi bwa Obote na Idi Amin. Ku bwa Museveni n'ibyari bihasanzwe ngo byarasenyutse. Kyagulanyi ahereye kuri ibi basabye abapolisi kureba uko baba basa naho bakorera, bibutsa ko nta mupolisi ubasha kujyana umwana mu ishuri ryiza kubera hari no guhembwa nabi n'akarengane mu kuzamurwa mu mapeti. Ishyaka NUP rivuga ko ryamagana politiki y'akazi no guca mu bandi ibice kuko Museveni yabikoresheje aryanisha abanya-Uganda kugira ngo batiyeke imyaka 40 yose. Yavuze ko ku ngoma ye bitazakunda atazabyemera. Ku ruhande rwa Perezida Museveni nawe yavuze ko abarwanyi ubutegetsi bakunze kwiba amajwi mu mujyi wa Kampala, ndetse ahamya ko mu matora 2021 hari amajwi y'amahimbano arenga 2,000,000 bakoze bagamije guteza intugunda mu gihugu, kandi ko byagize ingaruka zikomeye ku iterambere rya Uganda ngo abantu birirwa mu mpaka z'amajwi bikarangira igihugu gikennye. Uyu mutegetsi ushaka manda bikeka ko yaba ari ya nyuma avuga ko mu myaka maranye ubutegetsi igihugu atagiteje imbere uko yabishakaga
kuko yagifashe cyarapfuye agasa n'uhereye ku busa, akaba ariyo mpamvu ubwo yamaze kubaka umutekano ashaka ko atorwa kubaka ibikorwa remezo. Amatora muri Uganda ari mu kwezi kwa mbere tariki ya 15 umwaka utaha. Perezida Museveni asa n'uhanganye na Kyagulanyi ndetse amaze iminsi mu mpaka zavugiye mu nteko ishinga amategeko ko bashinzwe umutekano ari bake, abambari ba Kyagulanyi bahagurukiye batabanesha. Nubwo uyu mudepite wabizanye mu nteko ishinga amategeko ko Kyagulanyi yasabye abaturage ko bazanga n'abashinzwe umutekano yabuze amajwi abihamya. Perezida Museveni yibukije abaturage ko buri musirikare cyangwa se umupolisi abayetse imbundi n'amasasu nibura 120, abasaba kwitonda bakumva icyo umwuka abwira amatorero. Mu bandi bakandida bavuga nka General Mugisha Muntu woza ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda winjiye muri politiki uri mu ashaka intebe y'umukuru w'igihugu, yijeje Perezida Museveni ko azahabwa ibigenerwa umuntu wahoze ari perezida ndetse akanahabwa umutekano yifuza nane ko ubutegetsi ku neza. Mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, General Mugisha Muntu yabwiye abamukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza ko Perezida Museveni impamvu adashaka kurekura ubutegetsi mu mahoro akazarinda bugwaho ari ubwoba ko Abanyarwanda bazihorera kubera inabi yabagiriye mu myaka 40 yabategetse. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko General Mugisha Muntu yavuze ko ishyaka rye ANT igihe rizaba riri ku butegetsi guhera umwaka utaha rizagirira Museveni ibihabwa perezida uri mu zabukuru. Ashinyisha KNR muri bari mu butegetsi imyaka 40 gukinisha nkana Karere ka Kisoro. Uyu musirikare uri mu kiruko cy'izabukuru ushaka kuba perezida yavuze ko Akarere ka Kisoro gafite ibintu byose bisaba ngo gatera imbere, imiyoborere mibi yakazonze kugeza ubwo katagira amashuri, amavuriro, imihanda cyangwa se amashanyarazi. Abaturage ba Kisoro basabye General Mugisha Muntu ko igihe azaba ari perezida umwaka utaha yazita cyane ku bikorwa remezo birimo amashuri akazamura aka karere kasigaye inyuma. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Tanzania. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Dr. Mwigulu yavuze ko abantu bavuga ko mu gihe cy'imyigaragambyo yabaye mu matora hapfuye abantu 10,000 ari ikabya rikorwa n'abagamije kubyungukiramo baka amafaranga ariko atari ukuri. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko Minisitiri w'Intebe Nchemba ubwo yasuraga urukiko rw'ibanze rwatwitse muri myigaragambyo mu karere ka Uyole buntarambeya yavuze ko abantu bari guhumurizanya kuko bagize ibyago nyamara abandi bari kwirirwa babaza ngo hapfuye bangahe bagamije kwibonera amafaranga muri ibi byose byabaye. Uyu munyapolitiki atira abantu bari gucuruza ikintu twagushije kandi kuri bo kuvuga ko abantu benshi bapfuye nibwo babona gatubutse. Rero bari mu bucuruzi kandi bw'ikinyoma kuko nta muntu wabwiye abantu baguye mu myigaragambyo yabaye mu kwezi kwa 10 mu gihe cy'amatora. Ikinyamakuru cyavuze ko kuva tariki 29 z'ukwezi kwa 10 kugeza tariki 11 igihugu cyari mu maboko y'abashinzwe umutekano bakajije ingamba banganye n'abigaragambyaga kandi ngo abasivile barishwe kugeza no kubari mu ngo batari bariho bigaragambye. Leta ya Tanzania yagumye kuryama ku mibare y'abishwe mu myigaragambyo ivuga ko ubuzima ari ikintu cyo kubahwa nta mpamvu yo gukina ku mubyimba babuza ababo uko babangana kose. Minisitiri navuga ko impamvu leta idashaka gutangaza iyi mibare hamwe byafatwa nko kwishimira ko abantu bapfuye akaba ariyo mpamvu ntayo bazatanga. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu imwe n'imwe itangaza ko hapfuye nibura abantu batari munsi y'ibihumbi 3 nubwo indi ivuga ko hapfuye ibihumbi 10, ariko leta byose irabihakana ariko ntiyitangaza ukuri kwayo. Amashusho amwe namwe yashyizwe hanze yerekana abantu baratswe n'abapolisi bakagaho barasiwe, ariko Minisitiri w'Intebe avuga ko utagendera kuri ayo mashusho gukora yavanwe mu bindi bihugu bakayatwirira Tanzania bagamije guca igikuba ku byabaye. Uyu mutegetsi ikinyamakuru kimusubiramo avuga ati nta mashusho bamwe bayavana za Darifuru bati dore abanyatanzania barapfuye ibihumbi 10 atari ko se ubwo n'ukuri ibintu bireba ubuzima bw'abantu ni icyitonderwa. Nta mpamvu yo kujya mu mikino nk'iriya, abantu mureke dufatane mu mugongo ibindi bavuga ibyo bashaka ariko si ukuri. Minisitiri w'Intebe yasabye imiryango ishakisha abantu babo bapfuye n'ababuriye irengero ko bakwandikira komisiyo yashyizweho na perezida izakurikirana ibyabaye bakareka kugendera mu kigare. Minisitiri w'Intebe Mwigulu Nchemba yatanze urugero ko aho avuka mu cyaro iyo bisi irimo abantu 6 yagoga wasangaga abantu bacitse urondogoro nyamara bose batapfuye ari abakomeretse, nyamara ugasanga aho baguye inyoni zirirwa ziyahunahuna. Akavuga ko mu gihe nka Dar es Salaam abantu 10,000 batari gupfa ngo biyoberane kuko nubwo wahisha imirambo bwose utanahisha abantu babuza babo kuko baba bahora bari mu kiriyo kidashira agasanga bavuga imibare ari abashinyaguzi bashaka gukomeretsa igihugu gusa. Iyi komisiyo yashyizweho na Perezida Messi Hassan izatanga raporo mu minsi 90 ngo nizagaragaza ukuri ku byabaye mu gihe cy'imyigaragambyo yabaye muri Tanzania. Abandi barabeshya ibyo batazi ngo nabagamije kwirira amafaranga gusa.